Mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni na nkunzi ye Janet Kata Museveni basiba mu Rubushenyi district barukuronda akaruhuko bwa president akarukuza kuterwa 2026. Rare yo kubanza yagikorera mu cyayi cya Kizinda Ishaka mu Rubushenyi district kandi abahagizi be bamushaba ko bakorera nguto n'amarwaro. Yajigambanye yajatuma muhagira NRM ninga mutera ko museze mutera museze ruwe mutera ni umuntu kitika ho kwakira neza ikona rusinyo mkayawe please zamu shaho ukuwasa kwa problem mara ya usi wewe nitafanya na mbemu umukoro ogu gwahikwa habebembezi batara bamwe na bamwe ku rwo mu district ya Bushenyi na heri yayo. Ngenda kubaikisha ejo kwanda sasa wanagamba kuzima mtenda tine kutumia yetu kabisa kutosha aha kama kabetu hawa family zetu ukiko sinje kandi twagwanira ubugume connected to the grid. When to nakushaba babikoneebyo babiconnecting to the grid. Tutungire amizi Bushenyi enjasemete 8% abagabina mizi ezo zona ni embabazi president witu yatujiri. Arikugarukamo kushaba kw'abahagizi be president yaraganso kokore nguto yabwizwera kuzabuheju ne yashema kurabera Kitagata ukatuhukira rukunjiri no kutungurirwa rya Kitagata hospital rikazaharengorwa referral. Chabjimbe Health Center ya Kana na yaraganso kujitungura kuzaharengorwa district. Kana ka president to kuyagamba yahereze manifesto ye kandi nananye iyimbiri nimpagira na mnonga twija kongera muri bebe bitaramo hamwe na n'ingenderwaho yona generatinga regional referral hospital ya Kitagata y'amashanyarazi n'ibyamizi twari appreciatinga so far so good na kugira ngo ibintu byona tugakorwa mu izuba rumwe tukubona tukora kuzwera yakamu sika yakashaka yakabirizi kandi kagera kataki bagabamuhe bamuhoyi Kitagata bawo kumu kokati ikibazo n'amabara abantu banyu bikindi cyo akora y'abahinzi y'abahinzi Shani na bafura kubera zabo kandi mukwatanisize na leaders bona base abasingira karuruka NRM primaries yabakwase bendera zabo omukare n'amashemerwa gasha kwa Ben Mos.